إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث أمير المؤمنين قال قبل بفاوى الإمام البخاري كالإفان لأبافاوى الأدب المفرد مجليها كان هريها بيفونا ويسور ربنا مرحبا ميديا درسغا أول منباني ذكر كفا ألنا خادمنا قلن هري باب تاك ميديا دوستاكو غواني ذكر كفا باب تا الإمام البخاري nimmawaala famiwani alum emihunge kantattakuga zimmawan jehe mihe gotuga enage sayyidu miha waane kama aisawa babaka adi alunna meduga muamalat kurar emihna mukhatab kurar gengulen jehe riveti adabtaka ගොළන් හොරි බාබු නිමෙෆවනේ ඒක ඊතුරුම් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි මි බාබුගා මි වාහකතහුගේ තෙරේගා මිගේ කුරීග වාණි දිකුරු කරෆා අලු මීහා යකි ඒනාගේ සයීදු මීහාගේ කන්තත්තක මස්ඌලෙෆාවා මීහකම එන කියාමෙත් දෝ එකම සිම්මාවාන් ජෙහෙනක ආදි හම මිමානාගා ගේගේ අහුලවරින්ගේ කන්තක ෆිරිමීහා එනයකි මස්සූලිවරියකන් වකින් බයන් කොෆා වකින් බාබේ ගෙන්නවාෆවේ මියදු අලගොන මෙ ෆෂානි අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි හම මිකහල බාබේ ගෙන්නවාෆවේ අන් අබින්නා මෙදුක විදාලවනි අල් මර්අතු රායියතුන් අන් හෙනයකි බෙල හෙට්ටුන් තෙරියක මිකන්නන්ගේ බා මිකන් دليل كرمتك الإمام البخاري جنوا فاني كوريك واسميك دفار ميك كوريم دبابك هم أي حديث ذكر كربا فوا حديث ما نك مهار مي أي حديث تيمنا فهر كم كم كوكي وكين حديث جنوا فبه فرتما علوميها يكي يناجي صاحب ميها كنتك حوال بينك مدلا حوال هرمية بما أين أمد سوال بينك مسؤول بيريكن يناكي كما දෙවන මි අයි ෆිරමීහාගේ කන්ත ෆිරමීහා කී එනගේ අහුලවරින්ගේ මස්සූලි වරියක්ක මිෆහරු මි අයි අන්හිම් මීහාගේ වාහක නොවත අන්හෙනුන්ගේ වාහක නොවත අඹි මීහාගේ වාහක මිකම් බයන් කුරුමට්ටක හම කුරිග ස්කෙනවා ෆ හදීස් වස්වල ගන්නවා ෆනි අබූ හුරයිරාගේ ඉබ්නු උමර් ගාරින් රිවාබෙකින් වා හදීස් අන්නහු සමි'a රසූලල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යකූල කලෆාන අඩු ඉස්විය රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරමනික රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කරවියේ කුල්ලුකුම් රායින් hadis fulo batta bafani ammoko huri haim me shamil waguta tiba mi hun kore komme mi haki bele hetten teriyeke ege mane ki komme insanak wejja insanak wejja mukallif kamuga wejja hisabun ena ki balhattan je komme skantattake duniyege enak hunnane wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi tiba mi hun kore komme mi haka was enage bele hettum dashgawa mi hunna meduga suwalu كربينه وتكنتتكام سؤال كربينه دنيا فو تفسير أنني الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ورميها قومك ورميها إنا يكي إنا جرايتونج مسؤول وريك إنا يكي إنا جرايتونج بلهتون تريك وهو مسؤول عن رعيته إنا يكي إنا بلمك دشكا ورعيتون نامد سؤال قيام الدهجة كربينه ميهك والرجل راع عن أهله في أهله هم يقول فرميها كي يناج أهل ورينك بلهتون تريك والمرأة راعية في بيت زوجها أدي أبيميها كي يناج فرميها جيك كنتتك حوالوه كنتت بلهتون من حوالوه فاوا ميهك أبيميها كي
wal khadimu fi mali sayyidihi adi khadimu miha yaki enage veri mihage mudaluge belhettun terike mi huriha emmenna medu ena balhattanje ena zimma wanje hunu kantattaka medu qiyamet dohoga suwalu vevene ema mitanga Imam al-Bukhari mi hadis wala gannawa fani ambe mihage zimmatoge wahaka bayan kurmattaka adi ena yaki ena ya hawal kurifa wa fir mihage kantattaka geege kantattaka daringe kantattaka irmihage mudaluge kantattaka mihuriha kamaka medu qiyamet dohoga suwalu vevene mihe kam bayan kodden mattaka mi hadis wasu al-Imam al-Bukhari mita gennawa fani ena ge firmiha ya kiyaman tervito firmiha ya heyokon hitito ena firmiha ge muda rakkater gotuga belheddito etige beenon ena kuri ena engi gotatto nuwata ena yam hakwa gotatto nuwata ena ge darin tarbiyatu kurito ena ge darin baladinto ena ge tammacca rakkater vito mihiri huriha kame abe miha medu qiyamet doga suwal kurwen firmiha ge akkuga dingin fuga hadith ge rawi ibn umar ituru basfale mita gennawa fe kalifan vidalwan sami'tu haula yani nabiy sallallahu alaihi wasallam mi basfala takaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari huntiman kalifan adwesi basfale ke wa ahsibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala altimanna hiwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mifade hadith kurbiye war rajulu fi mali abihi adi miha yaki mianani darifulu ge wahaga darifulaki wes darifulaki miha yaki fi mali abihi enage bappage mudaleke mi ibn umar ge basfule rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfule kama ikalefana iwe fawa amitanga Imam al-Bukhari mi gennawa fa mi hadis wasuluga mi itura fa intan kolon dalil koddeni darinnaki enage bappage kantattaka medu suwalu benemi darinnaki enage bappage kantattaka meduga enage bappage muda ena heda kuri gota medu suwalu vevene mi hekka enage muda ena en maimba faintai e darifulu kantatta balhattani enan heda kuran hunnani ehinan heda kurunga ene kius zimmadarun hekavanje ehena kius darinnaki suwalu vevene bay darin emihunge maimba fainge mudaluga kiha warakatto rangalu gotuga beenun kuri emaim befenge muda beenun kogen nahama gotuga halal nun kantatta kuri konkametto kombeetto sualu kureven mane ki darinna ki ves ama maim befenge zimma wahen emihunge maim befenge kantatta ka zimma wanje hene bayke ema Imam al-Bukhari mi hadis wasuluga mitan itu refani mita gabeannani darinna golon hori bay den Imam al-Bukhari yafuga gennawa fani ababe babun man sana'a ilayhi ma'rufun falyukafihu mihaku enayan heyukamek of difiyamu enayan ekamge badalu dinun nange babu amitanga Imam al-Bukhari babu gennawa fawani da bayan kuddebam beeno wani islam diinuga ihsan terikam wani ege badal ihsan terikamun kan dinun bayan koddinum adi heyukamek koddi fi mihaye mati heyukamek koddin kan bayan koddinum khastako aamuko heyukamek koddinas nukoddinas islam din barwalani na detere no bako kantakura mihames heyukam kantakura adi kiye bani ena detere heyukok kantakura miha deterega heyukok kantakura man yevurem boda islam din barwala fave ehemega Imam al-Bukhari mitanga mi babu gennawa fani ekama bar den mattaka kirtu Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan ihsan terikam ge jazaa ihsan terikam menwi devehe komme kamekavs jazaa dinu wani ege jinsun ege wattarun ehen ayatega ila wahi kurawa fani wa ahsin kama ahsana Allah ilayk mihunna heyukum hitashi Allah ta'ala tibayan heyukum hiti fadain ema mi alutakun nameduga oga teruma alutakun nameduga heyokon hitumattaka baarela mattaka Imam al-Bukhari mitami babu gannawa fani babuga riwa kurwa fa wa hadis wasula riwa kurwa fa wani Jabir gafan garihun kalefan bidal bani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye man sana ilayhi ma'rufun mihaku ena medu rangalak kame koddi fi miha heyokame koddi fi miha ya falyajzihi fahe mihaka
ekamuge badalu deshe ekamuge badal deshe emihaka ekamuge badal deshe fa illam yajid ma yajzihi falyusni alayhi mihaka ege badalu den nulibejji kamuga wanama fahe emihaku enaya sana kiyasha heyo sana kiyasha mige tere wannane ena attaka heyo duwa koddinun ena nettanu gaves enage nettanu ga ena heyo duwa koddinu mige tere wannane adi enage heyo kamuge wahaka mistakonna kiyadinunwata mistakonna bayan koddinu enage hisanterkama heyo kama enage ogaterkama mikankamuge wahaka bayan kurun mi istam din bar wala kam istam din ma mi ko heyo kame koddi fenam ekamuge badalu denjen badalu teven neti yamu ena kiban enage macchwa kamen ei enage akhayattaka sanage muradu mitami annani adfong in hadis wasfuge sanaki ege maana ki ena attaka me furtam kamakan heyo dua koddinun nuata enage heyo kankamuge wahaka ehem miyuge kariga zikr koddinun mi sanage tafsilu sanaki umge emmerangalo goy rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurba fa al-imam al-bukhari kalifan sahihuga usama ibn zaid gari riwayat kurba fa riwayat ga istawani kalifan bidal wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi man suni'a ilayhi ma'rufun emihakan hewkame koddi fi mihaya faqala li fa'ilihi ekan koddi mihaya bunahu shikame jazakallahu khaira tibayen Allah subhanahu wa ta'ala heyo jaza de bashe mifaden du'a kurashe jazakallahu khaira mifaden heyo du'a kodde shayna faqad ablagha fi sana ke emme mati daraja shayranedi note sala enan emme for kodden je rangala gotan er for kodde vijje mana kiyena attaka jazakallahu khairan heyo jaza tibad de bashe mifaden du'a koddina ewa mitaga mi ai jazakallahu khairan mi wara maana fun du'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfurta ekalefan ge hadis basfurta ekalefan ge du'a furta ki kuru maana kuru ibara ettake lafzu ge goton kuru namas maana ge goton wara fun ibara ettake ewa mita rasulullah hadis karamen e basfulo ei imme rangal sanaya hama for ko de chike jazakallahu khaira mi basful amiyar mete rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa hina heyokon hitash adi bayan ko di febe kale fanuge sunnatuga sariha sunnatuga safatun sunnatuga bunane bas jazakallahu khaira mihri kale gantatte ki harme darina daskotten je miharakan ayes rasula garihun ayeswa mihir riti namuna toge badaluga harme daskot devani kommes beer bastaka kum beenum kurve bastaka ka rasula garihun aswa isoni he duwate he lafzotake emme riveti namun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tebamihun nafuriha wagama namuna rasula kibagabe allah sha akhirat duhan imam baba ekale fan unganna adibban ekam algon menge tere miedo ala ufam wegen bodu wegen anna la darin hewkam koddeni ma komme singire sibha konnota enage bas nu hem bayakun ade arabi bahe dusnu ommes bahe bona me harmenge darin tarbiyat kuram anna goy nabiyaga nabawi irshadu ge dashuga harben jehene armege darin tarbiyat kuran kalefan hadis kuran hewkam koddi fiya ena buna shay jazakallahu khaira mi jehen das kodden darin adi mige hitama hore anekkama ki bay mihun emihun nan hewkam koddinima bay faru ege badaluga hew bahibbuna ge badaluga ena undabu de fada bastabuna mihun sule mi adi emme nubamihum ewa mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa mibani fa innahu idha athna alayhi fa ina thanaki yafkam gawana thanaki muradu mita bayan jazakallahu khairan ay emme rangalo ibara note ege iturun ena thanaki ena ettanoga adina ge hokam ge wahka de kum ismi ge tere wannane rasul hadis qur'ani fa innahu idha athna alayhi fa ina thanaki yafkam gawana ma faqad shakarahu fa ina shukuru kufiye wa in katamahu faqad kafarahu fa ina thananukiya ina hedwanu koddi ekam mati jahala fi miha fa kafir wajje maane ki koba kafir kufur ge murad ki kufur ge maana ade furwalu ge maana ga inkar kun dekol hedum ge maana haane ki ina shukuru veru badalu ga kufur veru wiye ena ebun kantattan hada nattaliya ena he duwa ekkod dinuma kanula adi ena sanaki maka nula
එම මිෆදෙන් කන්ත කුරුමකි මි ඉස්ලාම් දිනුගා බාරවලා කමෙන් මීහකු හේවකමෙක් කොද්දි ෆේනාර බදලු දිනු ඉස්ලාම් දින් බාරවලා කමෙ එම්මෙ කුඩමිනුම් අදෆෝන් අන්නානේ බදලු දෙවෙන් නෙම්මීහා කම ෆදෙන් බොණන් ජෙහෙනස් බදලු දෙවෙන් නෙම්මීහා එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මිබස් පුරතකුන් එගිගෙන් දනි මිස්තකුන් මිබාබුග දෙව එකක් බෙහෙගෙන් දාක එබ්බේකි මීහකු හේවකමෙක් කොද්දි ෆියා ශුකුරේ වාමිහු ශුකුරේ රුමකි කොබා ශුකුරේ රුමකි එනා හේදුවා කොද්දිනු එනා තනාකියු තනාගේ මුරාදු ඉස්වේ බයම් වෙහිගජ්ජ දෙවන වත්තරගේ මිහුන්නකි හේවකම මිහු කොද්දි ෆියා එකමක් කුෆුර වෙරිවා මිහු මානේකි එනා සනාවස් නුකි අදි එනා හේදුවා වෙස් කොද්දි හේව බහෙවස් බුනෙනුලා මීහුන් අදෙන් එෆෝග රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරන හැම හදීස් රසූල මන් තහල්ලා බිමා ලම් යුති ෆකඅන්නමා ලබිසා සෞබයි සූරින් ෆහේ එමීහකු මන් තහල්ලා බිමා ලම් යුති එමීහක දෙබිගෙන් නොවාකමකුම් زينة الجميع لبس ثوبي زور එමීහකු නුබා දොගුබෙර කමගේ දෙහෙදුන් ලාෆිය කොබාතෝ මිබහුගේ මුරාදකි ඒගේ මානේ කි මීහකම් හේව කමෙක් කොද්දිනීමා මීහකු එනා කමෙක් කොද්දිනී ඒනාගේ කමෙක් කමන් හදාගෙන මිස්තකුන්න දක්කාම් බෙගෙන් එකම් කුරෝ මීහකු එනා හේව කමෙක් කොද්දිනීම ඒනා ඒති දක්කාලනි මීවස් මීහගේ හිතර කම කොනෝ එවස් මීහේ කමෙන් මගේ කමකෙන් ආරංගේ කමකෙන් මිගොත එහෙම රසූල හදීස් කරවනි මන් තහල්ලා බිමා ලම් යුති එමීහක දෙවිගෙන් වාකමකුන් زينة الرجال فيها فكأنما انا لبس ثوبي زور انا دوغوير كمගේ දෙෆේරාන් ලිෆදේ මේ හදීස් රසූලුගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වරම් මුහිම කමක මිර්ෂා දෙවණි එවස් මීහකෝ එනන් හක් වුණවා කමග්ගා ඒගේ තරින් එම්මානේ කි මීහකෝ එනන් හේවකමෙක් කොද්දිනීමා එනම් රංගල කමෙක් කොද්දිනීමා එනගේ වහකස් බහට්නාවා ගේ කමෙක් කමන් හදාෆා මිස්තකුන්න ඇති දක්කාලි අසූල හදිස් කරවන්නේ මී එනා දොගුවෙර කමගේ ෆේරාමාකුම් ෆේරාල්ලුම් ෆද කමකේ එනා නෙහෙම්මිහකෝ එකම් කොද්දිනීමා මිස්තකුන් කුරිමතිගේ එනා ගදරු උෆ්ලේ ගොත අසකේ කුරි අනේ මීහා එවස් මීහක හදානුලා අනේ මීහා මීගේ තෙර වන්නන වරගින කංකා මිකම දලීලු දේ අද මිකම ගුලිගෙන් අස්ලි මේ හදීස් වස්වල රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවි බස්වල එහෙන් රිවායතකුන් තෆ්සීර් වගෙන් ආදේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ අරිහ අල්-ඉමාම් මුස්ලිම් කලෙක් ෆානුගේ සහීහුගා රිවා කරවා ෆේ ජාත් ඉම්රාතුන් ඉලා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරියන් අංහෙනකෝ අය فقالت إن لي صرة إن أنهنا أستنوا في الله رسولا තිමන්නගේ හුරේ ඉතුරු තිමන්නගේ ෆිරිමීහාගේ ඉතුරු අඹින් තිබේ ෆිරිමීහාගේ ඉතුරු අඹින් හොන්න මිහ එන් ෆිරිමීහා එන් අඹවර ගින අඹින් ගෙන්ගුලෙන් ෆිරිහිනේ ඒක තෙරෙන් එකකු අයිස් රසූලාගේ හරි ගමි දන්නවනි فهل علي جناح أن تشبع مما لزوجي بما لم يعطي الله رسولاي තිමන් කමනායන් එක්ස් මස්සලෙන් එක් කමෙන් හේ එයි තිමන්නගේ ෆිරිමීහා නුදේ කන්තත්ත ආහරන ලිබෙකම් වාකම දෙක්කු මානේකි එහෙන් අඹින්න එනා දක්කාලම් බේනු වනි එනාගේ ෆිරිමීහා එනා ෂේමරංගලි එමරංගලි එනා ෂේමරංගල කන්තක් කොද්දෙන් අස්සු හෙනනෝ කම්ගනි අස්සු එනා කොද්දේ වර වුරම් බොඩු වර කොග්ගෙන් ඒ වාහකේකි ඔළවාල මට්ටක අනවත එහෙන් නියන එකන් දක්කාලු මට්ටක කම්ගේ හකීකතයිලි ගොලා මිකම් මේ ගොත kurung ei masale heyge rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani rasulullah sallallahu hadis kurabani mutashabbi'u bima lam yu'ta kalibasi thawbay zurin ena deviganwa kamaka wattarwegam femiha ki doguwer kamuge de feiran li fadamiheke doguwer kamuge feiran li fada mihike enaki migatere bannane ena libigenwa ena gaga neikkan kan himena dakkumattaka ule komme miheku komme kamen egetere zuhudu verikam gaves ar averikam ves enaga neikvarum neikkan tat mistakonna dekkumattaka ule miho migatere bannane ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabafani ekota miheku faratun kamevvima emmanai mihege faratun kamevvima ena ge kamek kamam hada mistakonna eti dakkalu
mi dogu verkamuge feeramellum fada kameke rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuram aden efoga imam al-bukhari gendawani itru babe babum man sana'a ilayhi ma'rufun falyukafi babuge dashun itru hadith sole metanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi gendawani al-imam al-bukhari metanga mi gendawani an ibn umar radhiyallahu anhu ibn umar garihan riwaye gembe قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه من استعاذ بالله فأعيذه فهي الله اتكا الله اتكا ركاتر كمان ادج ميهكا معنی کی تباگ کی بین الله اتکا رکاتر کن تمنا دیش بنج ميهكا فأعيذوه تبامهم ينا ركاتر کن دیش Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani Allah hattaka timanna yang udabunu kurash Allah hattaka timanna gellon nudeshe mifadem bonejjiyati abamehum bagutum ena gellon dinon huttalash ekibegem Allah hattaka ebune e ilahuge mativeri kamattaka e ilahuge mativeri kamattaka mihaku anem miha kiben kan nukura bonejjikam gawanama bagutum ekan huttalashe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei Allahuge mativeri kamattaka hena spay mistakon ehnoa adi hem bona feiturang undau kalla em qur'an Allah taala wahi qur'an ma lakum la tarjuna lillahi waqara tibamihum Allah nik Allah gadaru qur'an baraka gadaru no kore la tarjuna lillahi waqara ehma mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam migatan irshad devvi Allah ge matibir kamattaka Allah hattaka miwen kamen no kurashe miwen timanna undagu no deshe bona vijji yamu ena ikan huttalashe ena ya rakkaterikan deshe Allah hattaka nem ena udakuta durkod deshe migota rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun sabit wegen aiswe khalifanu ge ariga khalifana me komme swarakam mi fada kamen higadiya mikan khalifana gariga mi fada bahe bay sahabiya be kalaka bone fabe بخاري قريبا بجنبه بدال وني قال حدثنا الحميدي بخاري بدال وني حميدي تمن كلفانا كيادنه قال حدثنا الوليد تمن كلفانا وليد كيادنه قال حدثنا الأوزاعي تمن كلفانا أوزاعي كيادنه قال سألت الزهري أوزاعي بدال وني تمن كلفانا الزهري قال هو النبي में أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abi kambalunge tereng kun abi kambalin heje ekadek faano ki berakkater kaman eduni ekadek faano ki bain aisane kelluma karakkater kan eduni qala fa akhbarani timan kalefana khabar debi zuhri bidal wani urwa an aisha radhiyallahu anha aisha radhiyallahu anha garihum anna ibnatal jawni ibnat jawni gedari لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الدنيا رسول الله مي تنقل ديغو حديث بس فلان ميغا تفسير أنني رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل كورما مشيل نبي كمله مشيل نبي كنا رسول الله كي كم بكال كنّي إنكار كره إكمانا الدنيا رسول الله عليه ودنا منها كار كال إكفان فقالت هدوغا إكمانا دنوا أعوذ بالله منك الله كهسرتن ركاتر كان ودمه كله بانو غاريو فقال لها اهدغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي كمنا لقد عذتي بعظيم كمنا اتي ركاتر كان ودني ماتيركم وفراتكم الحقي باهلك مكمليغه فنوالا شيء كمليغه هلورين كاري اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين عمل كربا الله اتكا ركاتر كان تمنا ديشه بني وقتم اكم تنفيذ كرن جهنم اي نا ركاتر كمان افراط مدوري كون ايدونو فراتوගේ ماتيبري كمට්ටක دين حديث كرفني من سال بالله فاعطوه الله اتكا اتكن ادجميها فهينا يدش فهينا يدش මේ සමකුරියස් මොනේ ෆදෙන් අල්ලාහගේ මතිවරි කමට්ටක ඉලාහොට්ටක කමකන් එදිජ්ජියාමු දින් ෆහේනා එකමෙ කොද්දේෂේ ඒක මානේ කි komme kamen Allah hattaka heyono kameka mihako edunас enake kame kodde kanu jehen Allah hattaka
ඒනාගේ කුලදානකම බේරුවා ඒනාය නුකුලෙදේ කමක එදුනස් ඒකම නොකොත් වෙනත එහෙමම එදේ ෆරාත්තකුම් වෙස් ඉලාහත්තක ඉදින් වානි මුහිම්ම බොඩති කන්තතව දුනියමි කන්තත්තකුගා එහා මතිවරි ෆරාතින් මෙදවරි කොන් එදුමකි එහා අදබුවරි ගොතෙන්නෝ ආදි ආදාගේ කුදි කුදි කංකමුග මිෆද ලෆ්සුතක් ගිනේ බේරුම් කුර්මකි වෙස් අදබුවරි කමෙන්න ඒ සබබකි කොබා අල්ලාහ් තාලා මතිවරි නම ඉලාහත්තක එනාමි එදෙන් ජිහේනි දුනියේ ගේන වරම් මුහිම්ම කමෙක් ගමෙනුයි ආසකෝ ආඛිරතු කන්තව එම ඒක ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මතිවරි කුර්ම තෙරේග හිමෙන එදේ මිහාවස් මිකම්ගේ කදරු හිෆෙට්ටෝ hama komme kamak Allah hatta kamer kamek Allah hatta kamer no bone vedana timanna men kamek kolla desh en kamek kolla desh bodeti kantatta kame faden ediya Allah hatta ka kamak mihaku kamakan edijjinama ichka edijjinama fa'atihi enaya deshe aden yafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurabani waman ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fahitibami hunna hewkam kaage miha ko iskam gawanama tibami hunnan hewkam miha ko difikam gawanama fakafi'uhu fahitibami hun enaya ege badalu deshe fa in lam yajidu fad'u lahu fahitibami hunnan dina ichennu libajiyamo enaya heyo du'a ko deshe hatta ya'lamu an qad hatta ya'lamu an qad kafaytumuhu fahitibami hunna enaya badalu devejje kama hiwa membara ege badalu devejje kama hiwa ha membara ginain ena taka tiba mihum hewdwa koddesh ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis rasulullah hadis kurabani man ata ilaykum ma'rufan hew kama miha ko difiyam ginayas madas bodas hudayas ena ege badalu desh ඒනයන් ඒකේ බදලු දෙවෙන්නේ නතියා දෙන් ඒනය එකමුගා දුආ කොද්දේශ කුරිගා බයම් වෙජ්ජේ ඒනා මෙදුගා දුආ කරමුගා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උංගන්නවා දෙවා ෆවා දුආවස් ජසාකල්ලාහු khairan e mitanga harmen denegannan jehe kamen ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam mita hadis kurabah mate me furtama kamakam eenayan ekamuge badal desh hasakon mikahala zamane ga miha kulaba masakke kova fiyamo ege badal dinun ei wara muhimu kame komme miha kiwes emihege diri ulumuga wara mashghulu we zamane meduge mi zamanak komme kames nonnani ehnaage diri ulum hamjessumattaka wara bura masakketake komme fardak wes kuramun anna zamanen ema mika zamaneke hassa gotigga heo kame mihege faratun koddi fiya enage keri forun terikan hore membarakun kommes membarege heo badalen ena dinumaki emi islam din bar wala kam ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad mi debba kam ke miha ko labba kam kurwa fi mi faratun heo kame fenje ke badal desh den ena badal deben netiyam den ena heo dwa kodde ena badal deben netiy me furatama kam mate rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba ena ya ege badal desh ke ba mehna badal deben netij kam gawanama echen nekkam gawa den echen nekkam gawanama den ena ya heo dwa koddeshe dekanta jamaavis kurvidane ei adi emme heogoy ena ekoddin kantakuge e kanta kattaka ena heoduwa koddinuma eko ena ekamuge ujura enota badale dinumaki e islam din barwala kamaki hadis al imam al bukhari rahimahullah itru bab mitagennawa mikama golon huri rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum hadis aisawa bay hadis asfutami babu gennawa fe hadis kura vidalwani babun man lam yajid mukafa'ata falyad'u lahu badalu devennen miha bala al imam al bukhari furtama babu gennewi heo kame koddif miha heo kan koddeshe hama ekane ba etam kolo aneka ituru babe ituru suruhi gennawani kamuge muhimu kamattaka badalu devennen miha den ena attaka heo duwa koddeshe hedwa koddeshe mi babuga al imam al bukhari gennawa wani anas gifanu gari riwayat fawa riwayat anas gifanu vidala wani anna al muhajirin qalu ya rasul allah muhajirun rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hoga dannawa fi ay allah ge rasulay dhahaba al ansaru bil ajri kullihi ansaran hingajje huriha ajran hifagi ansar yabe kana hingajje huriha ajrutaken higa hifagi
kibegen mi gotan ansar mi dennevi ay ansar yo be kalun muhajir yo be kalun na ebe kalun baamerive oraginalo kanta hoga zikr kuruma du'a kuruma rasula kiyaman teruma adi ege iturun mes namaz kuruma dengos roda hifa mi huri hakamegga ansar yo be kalun sule hame gota muhajir yo be kalun sule ekamaku ebe kalun ansar yo be kalun ituru kurawwa fa kamen ei muhajir yo be kalun nam mehman dar yada kuro emihun gatuga huri echen heda kurun ehembe e manzaru mi fennani muhajir yo be kalun fin ebe kalun heyu kantattaka onna dahivati kamattaka rasula garuga midannawani allah ga rasulaye ansar yo be kalun huriha ajurun hifagen emihun egejje huriha ajuren hifagen mi ansar yo be kalun ge mi masalaga muhajir yo be kalun mi kama kivegen ebe kalun kambodovi ebe kalun naki heyo kama wara dahivati be kalun take heyo kame libin matiyamu heyo kama ga ekakwane kakawada kuri be kalun take mikama dalil kura itru hadis bas pule al imam at-tirmidhi ekale gfanu ge jami'u ge riwa kura pa fa anas gfanu gariun anas gfanu vidal wani tankala tafsir ko me riwaya ngaisave anas gfanu ge me riwaya tirmidhi ga vidal wani qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madinata madina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahenduga befunda inge wadaganwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina hijra kuruge kuriga eki jamaata rasulullah sallallahu alaihi wasallam assaw bekal muhajira bekal madina ma kurin aissabe wadagan fawani den eki fahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagati ma atahu al muhajirun kalefan gariha muhajirun ta aisviye faqalu danwafiye ya rasulullah e allah ge rasulaye ma ra'ayna qauman afdalu min kathirin timanna men mitibi bekalonge tere mussadin nodekeme heda miyavver ginen heda kurawwa mussadin take ginain laaribe ginain foron terikam odan hore mihunge terem bayaku timanna men nodekeme mi bekalon ha heda kura bayaku emihunge mudalunna emihunge huriha heyo kamaku wala ahsana muwasatan min qalilin adi emihunge tere madunlibe emihun manaki faqirumas eha heda kurun bodu emihun gatugawa icche aharben nattaka heda kura bayaku timanna men nudekeme min qaumin nazalna bayna azharihim timanna men ebege ka ariya mehmanu gotuga mitibi mihun ansariya bekal musajja kunete miharangalan heda kura bayaku timanna men nudekeme faqirakus ade etuga icchen nedas emihun gatuga huri ecche mihabadan heda kura bayaku ansariya bekal sifa kuraban vidalo din yaso vidalone ansa muhajira bekara laqad kafawna almu'nata emiho ebekalum timammen namen taka power buratakin uflafiye wa ashrakuna fi mahna'i adi emihon nalibun ni'mataku ga duniyawi emihon nalibe nilfa rizqa ni'mataku ga harben bawer kufiye hatta laqad khifna an yadhhabu bil ajri kullihi timanna men birikatum ejjamadandem biruwati wejjomaddaanden ebekalon immeha hayo kantattakagen gosfikan timanna menna soriya bekalon kuriyara gosfikan muhajiriya bekalon navure ajuruge gotum muhajiriya bekalon navure ansariya bekalon iswifa vedanati vegen sawaba darumaya hayo kantattaka dahivati wa halu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga muhajiriya bekalon mifadain mi dannawani eira muhajiriya bekalon naki muhajir ansariya bekalon naki ei bekalon ge heda kuruma ira ebekalunge akhun nattaka muhajir ebekalunaka hi qur'an ga allah subhanahu wa taala ebekalunna sana basful wahi kurawa fa be fun taken ei ansar ebekalun tagi rasulullah sallallahu hadis kurawani ansar indaka lobinwa mihunaki armenge teremwa mihenno hi qur'an ga ebekaluna behe goton allah taala wahi kurawa fani walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim eba mihunge geta tayyar kore mihun emihun awme kore imam betibe mihun yuhibbuna man hajara ilayhim emihun kariyan hijra kore mihun deke emihun lobwiye wala yajiduna fi sudurihim hajatan emihun hittakuga evves hajaten emihun na detere nuwe mimma utu emihun libe fawa ittakamedu emihun hituga manake emihun allah subhanahu wa taala debban fawa niyumettakamedu emihun evves hajaten neffade emihun ansa muhajiruna detere amalu kurle hewkamu wayuthiruna ala anfusihim emihun nafsawren iskuriye muhajiriya bekalu
ansariya bekan emihonnaki ifaruga emihunge nafsavur ehmihun iskurumuga namuna bekaluntage siratu kiyafikamuga wanama fennan efa Allah taala wahi kurabani walau kana bihim khasasa emihun ekaman hajittere fa viesves emihonnaki emihunge ahun iskuri bayke emihunge ahun iskuri beke waman yuqashuha nafsihi faulaika humul faizun faulaika humul muflihun fahe emihege amilla nafsuge edum emihege amilla nafsuge edum du koffe mihaki ei yagidum bes kamyabu hechemihege ehme ansariya bekalonge mi kantattaka ajabu wegen muhajira bekalon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihu ga isami dannawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihu ga midannawani ya rasulullah dhahaba al ansar bil ujuri kullihi ansariya bekalon huriha ajuraka din goswe qala ehdu ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi la nuneke ma da'awtum allah lahum wa athnaytum alaihim bihi nuneke tibamihum huriha heyokamakun ebekalun nude tibamihum se heyokamaka shamilwane tibamihum emi ebekalunattaka du'a kurummati sanaki ummati tibiha hindaku ege maane kinitanga al-imam al-bukhari ni wah kenwa fani bayku kame koddifiya emi hunna du'a koddinuma emi hunna sanaki umuga vumaki ei emi hunna shukur werumge terega adi allah ge hazratum thawaba daruma libengenda kamegge gotuga waanekam sallallahu alaihi wasallam mitanga mi hadis wasuluga dekam shamil kurabafwe ei du'a kurma sana kiyo dinge foga al-imam al-bukhari genwani babe mikama golon hori babe vidalwani man lam yashkurun nasa mistakunna shukuru eriwa nuwa mihun nange babo maane ki mistakunna shukuru eri nuwa mihunge nubakam bayan kurumge babo mistakunna shukuru eri nuwa mihun ge nubakama emihunge dakkan bayan kurumattaka al-imam al-bukhari mita mi babu genwa fani islami shariyatuga barwaluwa fani edifawani islami shariye gowalani mistakun kame koddifiya anekage kiben ena rangalu gote heyo kame medveri vejjiya ena kama shukuru wada kurun ena taka ekan koddimmiha badalu dinun kama shukuru beribum ei islam din barwala kamaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba faden mi hadis kami annani abu hurairah gahri riwayat ge mani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkuru allah man la yashkuru nas mistakunna shukr veri nuwami haku allah shukr veri nuwane mistakunna shukr veri nuwami haku allah shukr veri nuwane kihinen ehem waani mihun nan ena shukr veri nuwe ena ekame ko dinima ena ekamuge shukuren ada nukuri ena ekan koddim mihaka ehem vejja rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ena allah ka shukran nukuriye ekihine bakam furtama kamaka allah amru kurabwa fani ena he kam koddif miha shukr werbo ema ena ekam nuruhun nota ena ekam amal nukurun evani ilahan nuruhun kamuga ehem vejja ge maana ke ena allah besh shukr veri nuye dewana kamaka allah subhanahu wa ta'ala ena ya bay kankam medveroma sababegge gotuga labwa fawani ane miha ei allah subhanahu wa ta'ala mimmaru kurebbi goy ane miha medverwegen ena yakandattwa ilahu subhanahu wa ta'ala na mimmaru koddebi goy ehm jiyamu ena ekan koddim miha shukurerum wannane allah subhanahu wa ta'ala shukurerum geteriya ehm rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani man la yashkuru allah la yashkuru nas man la yashkuru allah man la yashkuru nas mistakuna shukuru eri nuwami haki ei ena allah shukuru wa mihe nune adi mige ituru maana bismitanga ade kudakamaka madukamaka shukuru eri nuwe mihaka kina ginakamaka shukuru eri wani insanuge kari milibe kantattaka ki madukantattake allah subhanahu wa ta'ala hadratun anna ni'mataka ki ginaguna wege wa ni'mataka wa in ta'uddu ni'matallahi la yuhsuha allah ge niyome gunan wala fikam gawanama nuis gunene allah vai kurama madu eti kolaka shukuru eri nuwami haku madukamaka shukuru eri nuwami kihine enage huriha kamaka ekama hisabu isnu kore waha gina niyumetta devva faratakan ena shukuru ada qur'an ehmi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani man la yashkuru allah
من لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس مستكنا شكر نواميهكو الله شكر وريه نوي أدين هم مبابوغا إترو حديث بسولين الإمام البخاري نتاعه جنوا في أبو هريرة عليه رواية جنب حديث بسولين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه قال الله تعالى للنفس نفسا الله تعالى وهي كربانه كم ميه كسوانه نفس وهي كربانه ارجعي نكناش إنسانا جهاشي كتر نكناش نفس الله تعالى وهي كربانه إهدوغا نفس بنانه قالت لا أخرج إلا كارها نروحك الله هذا كمنو يهرن إنا جهاشي كنا كنا نكون نعمة ما نكى إهادو هو إنا إهاشي كنا تريغا ولني ما إنا وني ورب بدان إهاشي كنا تريان آده بفا إهما إنا نروحهم كنا نكون نعمة سؤالك نهار مي بابا مي حديثا هوري قولوا مكي كباتو أصله حقيقة كمي بابا كما بدو قولوا مي حديث كا نه bayin ehen nuskha takuga bayin ehen copy takuga mi hadis da liye wifa oin iruga mi hadis gulifa wani kuri ge hadisa ekama dalil ko dene mi hadis ke sanaduga aisami wani hama kuri ge wes buna mono sanadu e mane ki kuri ge hadis ke baik kama ilmerim bidal wani mi hadis ke ema kuri ge hadis ke bai vima by far hadis pasfolta liuno be kalna itro hadis ge gotuga mi hadis mita genevi fawakama bayin ilmerin vidalo aden efo gal imam al bukhari itro babe mita gennawani babun ma'unatu ar-rajuli akhahu miha enage akhayan ehiteribun nangad ba miha enage akhaya ehiteribun nangad babu ei ekamuge maaikam meta bayan koddeno mihaku komme mihaku enage ahun nattaka heyo for koddinwa hitere komaki mativeri kamekkam sadaqat ekkam bayan koddino mattaka mitanga al-imam al-bukhari mi hadis pasfolo gennawa fani mi hadis pasfolo riwa kurabwa fani abu dhar ekalefan vidal wani an nabi sallallahu alaihi wasallam qil an abi dharr an nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi sallallahu alaihi wasallam qil nabiy sallallahu alaihi wasallam ga denne bune sahabi bekala ko denne biye ayyul a'mali khairun emme hewegamba amaltaka ki kobahe emme hewegamba amaltaka ki kobahe mi bidain migota rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari huga sahabi bekalun suwal kurabba kitamme basfulen aharmenge mi majle huga bes isre ngejje rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekalun naki heyokantattaka wara fori hunna bekalun take එහෙම එකකින් එබේ කලොන් අපතවස් වර ගිනෙන් වර කින හදිස් කයි බේ ෆොල කවර ගින බේ ෆොල රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිස්වාල කරවා කොබතම් මෙ හේ වරංගල අමලකි එබේ කලොන් හේ අමල කුරුමුග අවස්වගත මට්ටක එබේ කලොන් හේ අමල කුරුමට්ටක හුරි ෆෝරි ගසබම් හේ අමල කුරුමට්ටක එබේ කල කනෙබ්බේ කලක වාද කුරුමට්ටක එබේ කලොන් මෙපදෙන් සුවාල කරවා මීගේ බෑවරු හදිස් වස්ෆුර්තන් ආරමෙන් ගෙමි මජ්ලිහ් ගවස් ඉස්වේ හිඟජ්ජේ එහිදුගා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරබේ අල් ඊමානු බිල්ලාහි وجهاد في سبيل الله فرتما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي الله هو إيمان بمه الله هو إيمان بمكي إيمان عمل تكوجي مهم أساس عمل تقبول كرمجي مهم شرطين بس ميه عمل الله سبحانه وتعالى قبول نقرب عن إيمان وميه عمل الله تعالى وحي كرب فني ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إيمان كما كافر وجميع كفه ميه عمل تباطل وجه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم أميهم كهذا كرم قبول كرم منا كر كم نوي إلا أنهم كفروا بالله ورسوله أميهم الله رسوله كافر ومنوي أنا كميهم كر هذا كرم الله حسيتك قبول كرم تجتك وجند أميهم نك الله رسوله إيمان وابيكم قبيمه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أميهم نماذج نادي خنك كما منوي ولا ينفقون إلا وهم كارهون أميهم هذا كوريوس هذا نكوري نوره حال كمن منافقون के वाह कमेन अल्लाह ताला वही कुरबाफ एमी हुन्नकी इमाम बेगंती बेबइन एमी हम बेगंती एमी हम हेद कुरियकस गबुन नुकुरबा अल्लाह सुब्हान ताला अदि की एमी हम हेद विस नुकुरे नुरुहे हाल वदे हित कुन्नोंदनी नमाज बिसन्ननी नुरुहे हालु खन्निकमा एकु गए एमीमा हेवावल ते गबुल कुरम के शर्तें ये ईमान कहे बे फुरता में आई अल ईमान बिल्लाह अल्लाह ईमान एह वरगिना अमल तोगा
waram kina amatauga iman vejjiya e amata qabul kurame kamuga mi bidan eswa kitame ayate kit qur'an gabe misalaka wa man arada al akhirata wa sa'alaha sa'yaha akhirah ede miha nota ekam tanamasrega wa ita ede miha wa huwa mu'minun mu'min kamuga wa nama fa ulaika kana sa'yuhum mashkura emi hunne shukuru regam wa gotuga hinga munda bayaki alisenga tegela way korabani man amila salihan min dhakarin aw untha anhino getere mesadi firihino getere mes be salih amal kofiya wa huwa mu'min mu'min ge gotuga hure falanuhiyannahu hayatan tayyiba emihaya emihunna riveti begamba diriulame devva hushina ema mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitan nawani kun hamen he rangalu amal lagi furtama allah taala rasulullah hadis korabani al iman billah allah iman bume devana kamaka hadis korabani wa jihadun fi sabilillah allah ge maluga jihadu kurume amitanga zikr korabba famiwani fi sabilillah allah ge maluga wa jihadaka eyemme he oygemba jihad ge gotuga wani mifadain rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaisa waragina hadis baswata gaisa ekifaru ikankan ekalefano eki befulna vidale fani ege tafsil tabas alkan kom swarakam e kurige bae darusta hoga wani zikr kofa qila dennawne fa ayyur riqab afdal dengani ka sual kurabani minimum kurumga alom minimum kurumga emme moli kongoten he hadis kurabiye fata'i aghlaha thamanan wa anfusuha 'inda ahliha aghlaha thamanan emme agubadti heda kurayruga minimum kura emme agubadti mihum minimum kurume adi ekamuga huruwarin kaariga emme molo emme rangalo farayta minimum kurume emme rangalo minimum kurumaki tin efa bidalwani qala afara'aita in da'aftu timan kale fana gantattaka jihad kurma vies adi eno kantattaka vies nukuleden teri vejje kamuga waanama nukuleden teri vejje kamuga waanama den kinen he waane maane ki alok minimum kurma ikladana kam ves netijja din en for rasul hadis kurabani fatu'inu da'iyan aw tasna'u li akhraqa ehm jatiba faqira kan hiteri washe nuwata masakketeri kan hiteri washe adin en for rasul sallallahu alaihi wasallam irshad tebbani ehm jiyam ematanga nugutaye deme ismi die nuguta hiteri kan for kottino adis mi hadis ge ituru babta ituru tafsir tan e bohri namas agomenge wagutu ebarat hanno deeti mieduge mi majlis kurkollane mi haditha hamen inshallah dinganna majlihega algon men mi babuga aiswa hadis wasfulum anikawas fashan tuma ki allah subhanahu wa taala agomenna ki hobasaha ebas qabul qura baikam galibun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh